Ajmo sad uskočiti u glavnu temu ovog videa, a to je kako napredovati u karijeri. Vi ste si odlučili sad želite napredovati u karijeri. Možda ste tek na početku ili ste možda već par godina radili i imate osjećaj onak, ovo ne ide nikud, moram skočiti na višu stepenicu, moram nešto promijeniti, moram napredovati. Ja sam složio ovdje 11 tipsa koji su meni onako glavni, koji bi mogli biti univerzalni za najveći broj ljudi, da si pomaknu karijeru unaprijed. Jel? Sad, niko vam ne garantira uspjeh ni u jednoj situaciji, jel? To morate uzeti u obzir. Sve ovo što smo prije bili pričali o opcijama za posao koje se meni otvaraju, je to super, ali dok ti nemaš potpisan ugovor, sve je to pričica. Jel? Tako da, ajmo mi svesti na stvari koje vi možete kontrolirati svaki dan da bi došli do napretka u karijeri. Jel? Prvo što sam napisao je da si morate jasno definirati cilj. Čuli ste iz onog primjera kojeg sam ja dao sa svoje 3 opcije koje imam. Morate si razjasniti koja je ta pozicija koju želite, šta morate znati raditi u njoj i to jasno definirati na list papira. Tako da ako se neko pita šta bi vi radili, ja bih htio biti menadžer. Ok, dobro. Kužim, šta radi taj menadžer? Kako tebi izgleda dan? Šta ti moraš napraviti? Jel ti pišeš tu nešto, jel ti radiš tu nešto, kako tvoj dan izgleda unutar tih 8, 9, 10 sati koliko ste već na poslu, kako taj dan izgleda, da bi mogli reći šta morate znati raditi da bi došli do toga. Jel? Ako jasno ne definirate koja vam je pozicija, nego samo želite, ja želim napredak. Ok, jel ti euro više, napredovao si za 1 euro, Kad jasno definirate koja je vaša pozicija, možete onda početi planirati kako doći do tamo. Jel? I dok nemate taj jasan cilj, bit će vam zapravo teško. Jel? Najbolje vam je zapravo raspitati se od kolega koji to već rade. Ako želite, recimo, ako ste vi konobar u Bircu i želite biti voditelj smjene, na primjer, jel? On izgleda kao super posao jer komandira svim ostalim drugim konobarima i sad vi želite biti na toj poziciji. Jel? Najbolji move kojeg možete napraviti je doći k njemu ili njoj i jednostavno ga pitati kako njihov posao izgleda, šta oni rade svaki dan i dobiti jasne crte o tome šta vi zapravo morate raditi da ste u toj poziciji. I onda si razmislite koje od tih već znate raditi, koje od njih ne znate baš toliko dobro raditi, koje uopće ne znate. Po tome idemo zapravo na drugi korak koji je drugi savjet, to je zapravo kontinuirano raditi na sebi. Vi vjerojatno nemate sad posao kojeg bi htjeli imati zato što ne znate raditi stvari koje su potrebne za taj posao. Možda je bio neki slučaj gdje niste imali sreće ili radi peha ili situacije niste dobili taj posao i možda već znate, ali u većini slučajeva vaš menadžer zna puno više o tom poslu nego što vi znate. I da bi vi došli na veću poziciju, fali vam znanja. Znači morate kontinuirano raditi na sebi. To se veže sad za ovo pitanje koje sam dobio u chatu od Mije trenutno, koje su navike koje se treba osvojiti ili kojih se treba riješiti za napredovanje u karijeri. I to je točno to. Vi da bi dobili promaknuće, vi morate postati druga osoba. Jel? Jer vrlo vjerojatno ono što sad radite vam nije donijelo rezultate koje vi želite. Znači morate krenuti mijenjati po ovom prvom savjetu kojeg sam vam dao. Imajte cilj, znajte šta morate raditi, to jest tko morate biti i po tome se složite plan, akcija u kojem smjeru želite ići, kako ćete doći do tamo. Znači, ako vaš menadžer zna dobro komunicirati sa ljudima, a vi ste introvertirani i ne znate dobro komunicirati sa ljudima, vi si onda morate staviti cilj da ćete kroz sljedećih godinu dana naučiti odlično komunicirati sa ljudima. To si napišite na papir ili na mobitel ili na Word dokument na računalu i radite na tome da se poboljšate komunikaciju. Što znači da vi morate svoje navike i stvari koje radite svaki dan prilagođavati tome gdje želite biti za godinu dana. Znači, ako vam je komunikacija problem, morate početi proučavati kako biti bolji u komunikaciji. Počnite od tih ljudi koje znate u firmi, šta rade, ali najbolje vam je zapravo učiti od najboljih. Pogledajte si online ko su najbolji javni govornici, kako bolje komunicirati, nađite si u knjižnicama knjige o javnom govorništvu, komunikaciji, pregovaranju i takvim temama, pročitajte ih 100 komada i vrlo vjerojatno ćete postati puno bolji u komunikaciji. Jel? I to vam je onda jedna od stvari koju ste poboljšali prema tome da dobite promaknuće. Ali sad, naravno, ja kad sam na to sad ovako nabacao, zvuči, Isuse, koliko je to tu puno posla. Neke stvari će vam možda biti puno jednostavnije od ovog što sam bio rekao. Jer ako nemate toliko puno problema u komunikaciji, možda morate samo 1 ili 2 stvari onako malo
podesiti, jel? Možda se previše smijete ili se uopće ne smijete, jel? I onda ako ste cijelo vrijeme onako mrki i ozbiljni, možda nekad samo malo češće morate nabaciti smiješak na lice i isto komunicirati kao što do sad komunicirate, tako da se poruka bolje prenese, jel? Tako da ne mora u svakom slučaju sve biti ono kao ja ću sad sve preokrenuti, jel? I ono u tjedan dana napraviti čuda. Nekad su te sitne stvari koje vam jako puno mogu pomoći, jel? I onda od te liste koju ste dobili od koraka 1 da znate točno šta morate, radite samo dalje. Jel? Ako ste vi konobar, a vaš voditelj smjene vodi financije recimo za firmu, to jest ajmo reći šta se mora naručiti od robe, probajte vi to odraditi doma za sebe. Ili dok ste na poslu si onako na jedan papirić to odraditi u glavi i na papiru voditi bilješke šta bi vi naručili, kako bi vi to napravili. Još jedna stvar ovdje, probajte što više raditi na sebi jer obično vam fali nekoliko stvari, ali ne samo jedna. I samo znati naručiti robu vrlo vjerojatno nije dovoljno, nego je tu još 10 drugih stvari koje menadžer radi. E sad, problem koji je tu je da vi ne znate zapravo sve što on radi u cijelom danu dok ne odradite taj posao, dok ne iskusite taj posao na vlastitu kožu. I ono što ste dobili od informacijama možda neće biti dovoljno, jel? Tako da probajte raditi na sebi puno više nego što se očekuje od ovoga što ste se zadali po ciljevima. Jel? Ekstra trud se uvijek isplati. Treći savjet. Radite svoj posao za 5+, morate biti odlični. Vi da bi dobili promaknuće, kad firma gleda kome dati level up, gleda ko najbolje radi sad posao već sada. Znači, vi ako nemate stav, ofrede dolazite na posao, ne odradite sve kak treba, ne dajte se truda, ne idete sa smješkom prema novim taskovima koje u danu morate raditi, vrlo vjerojatno vam se neće dogoditi da ćete dobiti promaknuće, nego će dobiti neko ko radi posao za 5+. Jel? Znači, vi ako ste, dajem primjer konobara, jel? Jer to je prvo što mi je palo na pamet, ali možemo dati i druge primjere. Vi ako vam je posao da napravite 100 kava dnevno, vi onda taj posao morate raditi za 5+. Doslovce ne proliti ni jednu kavu. Svaka kava mora biti napravljena savršeno. Uložite ekstra truda, stavite gore ukrasiće neke ili natrtajte nešto, jel? Znači da kad bi vam neko ko u osnovnoj školi dao ocjenu da kaže ovo nije ok, ovo nije vrlo dobro, ovo je brutalno, ovo je odlično, ovaj čovjek si dao ekstra trud i radi posao stvarno kako treba. Znači 100% vam mora biti standard, ali težite prema tome da bude 105, 110, 120%, jel? Tako da kad neko pogleda 5 radnika koji rade isti posao, da kaže, vidiš, Borna se trudi više nego ovih ostalih 4, jel? On se daje puno više truda, mislim da bi njemu trebali dati promaknuće. Jel? To želite da bude ideja o tome kako vi radite svoj posao. Znači morate raditi posao za 5+, inače ako ste loši u svom poslu, da li bi vi nekom od svojih radnika koji je loš dali promaknuće u višu poziciju? Vrlo vjerojatno ne bi. Što znači da čak i kad ćete pitati za promaknuće, možda je najbolji potez onako par mjeseci raditi vrlo, vrlo dobro. Jel? To jest ako ste napravili nekakav problem ili nekakva greška se dogodila, možda tih mjesec dana nemojte tražiti promaknuće ili povećanje plaće ili tako nešto, jel? Nego pričekajte još malo da se dokažete par mjeseci da ste stvarno odlično odradili posao i onda tražite promaknuće, jel? Ili veću plaću ili bolje uvjete, koji je već vaša definicija napretka u karijeri. Ja mislim da je to u većini slučajeva ili titula ili lova, tako da zato komuniciram na taj način sad ovo. To sve neće funkcionirati bez 4. savjeta koji je možda čak i najbitniji u cijeloj ovoj priči, a to je networking. Vi morate pričati s ljudima. Firme su ljudi. Ljudi su sve oko čega se vrti u današnjem svijetu i dok kompjuteri ne zavladaju sa svijetom i dok nas AI ne pojede i pretvori u robote, i dalje su tu ljudi glavni fokus. Jel? Što znači da ako niko ne zna da vi želite napredovati, i ako niko ne zna da se vi dajete ekstra trud, i ako niko ne zna da ste vi već 6 mjeseci to radili ili godinu dana, vrlo vjerojatno nećete dobiti promaknuće. Jel? Što znači da morate networkati sa ljudima. Prvo ono što sam vam rekao u prvom savjetu, znajte kako posao izgleda, povežite se sa ljudima koji već rade taj posao. Ako ste konobar u bircu i želite biti voditelj smjene, pričajte sa tim čovjekom. Onda odite u 5 okolnih bircama, popijte kavu u svakom od birceva i upoznate još 5 novih voditelja smjene, jel? Da znate šta je onako linija koja se provlači kroz sve njihove poslove. Jel? Tako da kroz networking ćete saznati još puno više informacija koje su vama korisne. Drugo, ne samo izvana, nego iznutra morate graditi odnose sa ljudima.
Vi ako samo šutite i radite svoje, recimo, ajmo drugi primjer, samo ste za računalom i 100% ste odradili svoj posao, ili čak i 120 ste odradili svoj posao, ali niko ne zna za to u vašoj firmi, niko od kolega, šefova, jer dok se niko ne žali, sve je ok. Jer ako nije bilo panike, znači da je sve menadžano, što je super, ali vi morate iskomunicirati onda, ja zadnjih 6 mjeseci sam ne samo odradio svoju kvotu 100%, nego sam si svaki četvrtak i petak dao još truda i napravio još 110% od kvote, jel? I morate to početi komunicirati prema ljudima koji su iznad vas i na višim pozicijama, jer ajmo reći da možda vaš voditelj smjene vama neće dati promaknuće, jel? Nego će vam promaknuće doći iz ljudskih resursa ili nekoga iz C-levela ili ti direktori, vlasnici firme i takve situacije, jel? Što znači da vi bi morali čak preskočiti svog menadžera, doći do nekog ko je više od njega ili u nekom drugom odjelu ili jednostavno pokriti sve to. Što znači networking vam je jako, jako bitan. To isto nije lako jer morate se svidjeti jako puno ljudi. Jel? Morate stvoriti povezanost sa nekime u prazno ako nemate nikakav odnos s njima. Jel? To mi je najbolje kontinuirano pričati s ljudima i govoriti ovakve stvari. Hej, direktore, evo, moram vam reći, super mi je raditi u ovoj firmi, stvarno bih želio napredovati. Ja sam zadnjih par mjeseci radim baš na tome da dobim sljedeće promaknuće i mislim da bi vam bilo stvarno korisno kad bi razmislili o meni u budućnosti, jel? Ali znam da je još rano, ajmo pričati o tome za par mjeseci, jel? I stavite mu malo bubicu u uho, čisto da on ima onako u glavi, aha, imam jednog od njih 5 tamo koji se actually trudi, koji actually hoće napredovati, jel? I onda možete reći, aha, ok, sa jednim od njih, od ovih glavnih čunki u firmi sam pričao već, jel? Super. Onda pričate sa svojim menadžerom, pričate sa drugim menadžerima, spomenite to čak i ljudima koji nisu direktno vezani. Recimo, vi ako radite u, administraciji i pričate sa nekima iz marketinga, vrlo vjerojatno osoba iz marketinga neće utjecati na to da vi dobite promaknuće u svojem poslu, jer su 2 odvojena odjela. Ali menadžeri tih odjela vrlo vjerojatno odu na kavu, pričaju skupa, imaju nekakve grupne sastanke o kojima komuniciraju. I sad vi ako ste drugom menadžeru ispričali istu priču, koji nije vaš menadžer, znači on nije vama direktno nadređen, nego je on iz drugog odjela, vi ako ste s njim stvorili onako dobar odnos, kad se potegne pitanje za 6 mjeseci kog ćemo dati promaknuće, vi ste već svom šefu stavili bubicu u uho, jel? Šta mislite o Borni? Kolega iz drugog odjela, iz marketinga će reći, i meni je pričao da se trudi i da ima odlične rezultate i da želi napredovati i simpatičan, jel? I odjedanput će neko drugi u firmi, ko nije vaš direktan šef, sa vašim šefom stvarati taj neki networking efekt i govoriti dobro o vama, što će vam pomoći u tome da napredujete u karijere. Jel? To su nekakve stvari koje možete raditi, ali komunicirati sa što više ljudi o tome je super stvar. Naravno, ja znam da nije sve med i mlijeko i da nekad u firmama ima neko mi je zabio nož u leđa, neko je loše govorio o meni. Jel? I ok, ajmo reći da je to faktor u svakoj firmi u koju dođete. Iako ja ne mislim da je to u svakoj firmi faktor, jer ima jako puno firmi koje se aktivno bori protiv toga da niko nikom nema zabijanja noža u leđa, nema takve nekakve gluposti. Zašto? Jer to smanjuje produktivnost. I ako svi morate biti ultra produktivni, onda su takve stvari nešto što gubi firmi lovu. I onda firma kad vidi da neko radi takve stvari, onda ta osoba odlazi, tako da bitno vam je i gdje radite, jel? Ali od toga vam se najbolje zaštititi tako da odlično radite svoj posao, to je onaj prošli savjet kojeg sam dao, jer vi ako ste sve svoje napravili i sve iznad 100%, onda čak i ako neko povjeruje toj osobi koja laže, koja vas ide prevariti, vrlo vjerojatno će vaši rezultati prevagnuti, jel? I uvijek naravno to komunicirate kako treba, jel? Ali ajmo se ne fokusirati na to kako spriječiti to zabijanje noževe u leđa, jer to je zapravo teško kontrolirati. Vi možete zapravo samo kontrolirati ono što vi radite, jel? I, ok, to je prepreka, ali preko prepreke se mora proći i jednostavno, nemojte da vas tako nešto zaustavi, vi komunicirate svoju istinu i ono što mislite da je glavno za vas, jel? I držite se toga da idete u optimalnom smjeru, jel? Znači, najbolji radnik će dobiti promaknuće, jel? I prema tome morate ići. Ali jedna stvar koju ljudi zaborave je odrade networking na početku. Ovo što sam bio rekao, popričaju sa svim menadžerima, jel, i kažu ja bih htio promaknuće i to je onda to. Savjet broj 5 je zapravo da
Tražite feedback od drugih. Zašto? Vi ako ste krenuli raditi na sebi, imate cilj, imate plan, znate što morate raditi, popričali ste sa ljudima i sada vi to neko vrijeme radite, jer neće vam promaknuće doći preko noći. Znači morate, ajmo reći, par mjeseci raditi na tome. Šta ako ste napravili grešku negdje u tom procesu i nešto radite krivo i ulažete vrijeme u gluposti koje vam zapravo ne trebaju? To bi bilo zapravo jako loše, jer ne da bi usporili ili stali, nego bi zapravo išli unazad. Što znači da vi morate taj networking efekt i tu ideju napredovanja kontinuirano raditi. Što znači svako malo kad ste napravili nešto što je, ajmo reći, vrijedno spomena, dođete svom menadžeru i recite, hej, gle, vidio sam da ti svaki dan naručuješ, da na kraju tjedna naručuješ robu, ja sam si uzeo malo vremena, vidio kako naš proces izgleda, proučio to malo i zato što želim promaknuće sam ja to probao jednom odraditi. Da li imaš 5 minuta da baciš pogled na to kako sam ja to napravio? Svako će vam dati 5 minuta, ako ne danas, onda sutra, ako ne ovaj tjedan, onda sljedeći. Uglavnom, vi morate kontinuirano tražiti feedback. Tu će vam osoba reći, da, ovo je super, znaš sam ti nastavi, ali još si daleko od toga. Ili će vam reći, nije ovo baš onak 100% kak ja to radim, tu bi trebao ovo promijeniti, tu bi trebao ono promijeniti i taj feedback će vam biti čisto zlato. Znači tu ćete doći i reći, ok, sad još više kužim šta ta osoba radi u svom poslu da bi ja mogao raditi na toj poziciji, jel? I treća stvar koja se može dogoditi je, nego će vam reći, ne, radite to skroz krivo. Jel? Znači, fullali ste skroz smjer u kojem idete i akcije koje radite na dnevnoj razini i to je možda još i najbolji savjet, jer onda trenutačno morate prestati raditi to što krivo radite i početi raditi ono što zapravo morate. Jel? I naravno, pitajte, ako vam neko kaže, ovo je skroz krivo, jel? Onda pitate, pardon, nisam znao da je to skroz krivo, ja sam mislio da će mi to pomoći zapravo ovoj cijeloj priči. Šta bi ti napravio na mom mjestu? Ili kako bi bilo optimalni način da se to napravi? Ili šta tu mogu promijeniti? Ili koja je idealna solucija? Jel? To kad tražite, kad takva pitanja postavljate, onda možete reći, ok, sad znam točno što radim i onda se naravno vraćate na onih prvih 3-4 koraka, jel, da kontinuirano radite na sebi, na poslu, gledate cilj, jel, tražite feedback i networkate sa ljudima. I tu ste već jako puno toga zapravo odradili. Ovih prvih 5 komada, koliko je to, 6 komada da odradite, to bi već bilo super. To bi već bilo puno i tu ste već onako, po meni, si dali više truda nego bilo ko drugi za traženje posla. Jer obično je ljudima stav za posao, čekam da mi padne, jel? Ja sam super, dajte mi taj posao, jel? Ali to nije tako kako to funkcionira. Jel? Broj 6 je inicijativa. Ovo što sam sad malo prije rekao bio. Vi ako se date truda, ako vi aktivno radite na tome da postanete bolji, vi imate već tu inicijativu. Osim toga, tražite prilike gdje vi sebi možete dati još više truda, gdje vi možete reći, sad ja idem, sad ja hoću, sad ja mogu. Jel? Tražite te prilike da se pokažete, dokažete i da vas se vidi kao neko ko je u stavu spremno, da kad dođe problem kojeg se mora riješiti, vi ste prvi koji diže ruku i kažete, ja bi to. Jel? Tipa, ajmo se vratiti na onaj primjer voditelja smjene i konobara. Voditelj smjene se razboli, ne do Bog. Evo, nešto mu se dogodi, on ovaj tjedan ne može doći na posao. Sad to znači da bi direktor trebao preuzeti ili drugi voditelj smjene koji je zapravo za drugu smjenu, koja je možda isto na godišnjem, bi trebao odraditi dupli posao, jel? Ili dio njegovog posla. Vi to morate biti prva osoba koja tu uskače i preuzeti inicijativu i reći, hej, ja sam već 10 puta odradio narudžbu robe i znam neke ove stvari, jer ste odradili ove korake prije, jel? Vi znate kako otprilike posao funkcionira, šta morate napraviti i ajmo reći da si date više truda nego ovi ostali, šefovi to već znaju, čuli su nešto, tu ćete vrlo vjerojatno dobiti onu priliku, ok, ajde, probaj ti to napraviti. Jel? Čak i ako vam ne daju, bar su čuli da ste vi digli ruku i rekli, ja hoću, ja mogu, ja sam voljan uložiti više svog vremena i truda da bi dobio tu priliku. Jel? Jer to firmama treba. Firmama trebaju ljudi koji uzimaju inicijativu i idu za problemima i poslom i situacijama koje nastaju u cijeloj toj priči. Jel? Jer usporedite se samo sa nekim koji boli briga za sve i ne žele napredovati u karijeri. Znači sjediti i reći, ne, ja ne želim raditi narudžbu robe za taj tjedan jer to nije moj posao. Ja sam tu da odkonobarim, radim kavu, posprejim stolove i boli me briga, ja idem doma. Jel? Napravite te dvije komparacije i zamislite si 6 mjeseci kasnije kad se pojavilo nekoliko takvih smjena.
neko zakasnio na posao, ko će ostati dulje da preuzme dio njegove smjene, jel? Vi ste digli ruku, ova druga osoba kaže ne, ja sam samo konobar, ja tu ne radim, ja idem doma, jel? I nakon par mjeseci vam se nakupi već takvih plus bodova, ajmo to tako nazvat, jer preuzimate inicijativu, jer ste osoba koja kaže, aha, ja idem, ja mogu, morate se moći pokrenuti sami, jel? A to dolazi od te motivacije koja se zapravo veže na onaj prvi tip kojeg sam dao, da morate imati jasan cilj, jel? Vama mora biti jasno zašto vi želite biti menadžer, jel? I obično ljudi koji imaju te najjače emocionalne drive-ove, ono što njih vuče i što ih gura naprijed, oni imaju i ekstra energije da ulože u to, da si daju više vremena za inicijative da bi postigli nešto, jel? Tako da to vam je jedan od načina kako si možete dati malo više energije da preuzmete inicijativu, jel? Morate točno znati što hoćete, mora vam biti jasno zašto i onda vam ide o true networking, feedback i takve stvari, jel? Ovo je tip kojeg ljudi ne vole čuti. Ovo je tip kojeg ljudi čuju i onda se onako, ok, super su ti bili ovi savjeti do sad, Borna, ali ovaj ne želim, jel? Zašto? 7. tip je morate imati strpljenje. Promaknuće vam neće doći prek noći. Promaknuće je nešto što si firme moraju dobro razmisliti i obično u iznimnim slučajevima daju to nekome preko noći. Obično je tu proces glasanja gdje su ljudi nekoliko mjeseci promatrali vaš rad od kolega, sve što se događa u firmi i firma je u situaciji gdje želi zaposliti nekog novog. I onda kažu, ok, sad ćemo započeti proces, sad ćemo vidjeti ko je najbolji, kome dat, zašto, kako. Jel? Što znači da samo zato što ste vi digli ruku, dali si vremena, preuzeli inicijativu, radite više, radite na sebi, znate šta morate, imate cilj, jel? Ne znači da ćete dobiti u onom roku u kojem vi to želite. Ja se sjećam iz prijašnjih firmi, imao sam par kolega koji su brže napredovali nego ja i jako dugo su zapravo bili na poziciji koju nisu htjeli i davali su si i ekstra trud i prekovremeno i rad i sve da bi tek nakon par godina kasnije dobili to. Što znači, 7. tip je strpljenje, jednostavno morate uzeti u obzir da nekad vam neće stvari ići toliko brzo kako se vi to zamislite, niti će se sve odigrati onako kako vi to hoćete, jel? Znači da morate biti strpljivi, morate raditi na tome da ostanete dulje u mentalnom gejmu. Nema veze što još 6 mjeseci neću dobiti taj posao, ja ću i dalje se dati truda i dalje ići na taj optimum, jel? Da bi eventualno dobili taj posao kad trenutak bude pravi, jel? Sad, neko može reći, lupiti kontru na to i reći kad je dugo čekat, predugo čekat. I sad to je relativno pitanje, to vi možete sami za sebe znati. Ako stvarno vidite da nakon par godina niste dobili ništa i ništa se nije pomaknulo, možda je vrijeme za razmisliti o tome da promijenite firmu. Možda i ranije, ali to zavisi od situacije. Neki ljudi, evo recimo, to se baš nedavno dogodilo kod nas u firmi, imali smo jednog čovjeka koji je vodio cijelo španjolsko tržište, nisu mu dali poziciju na, kao da bude viši menadžment, jer on je radio u srednjem, nisu mu dali promociju na viši menadžment, iako po meni, pošto je bio jedini koji je to tamo radio, je, ajmo reći, već radio taj posao ovako, bez da su mu dali promjenu titule, jel? I on je to već radio. I ja mislim da je naša firma tu napravila veliku grešku, jer je on bio jedini tamo i sad je čovjek odlučio dati otkaz. Rekao je, ja sam vam dao 2 godine, čekao sam vas, ja znam da sam mogu voditi cijelo tržište za jednu državu, ja idem u drugu firmu koja će mi automatski od početka dati da ja vodim cijelo tržište za državu, jel? I jednostavno, ako znate da ste puno bolji i puno više možete nego što sad dobivate i što, eto, vam vaša firma plaća ili daje, jel? Onda je dobro vrijeme za razmisliti i napraviti takav nekakav brzi potez, jel? Krenut recruitment popričati sa 100 firmi, reći šta radite i jednostavno preći u drugu firmu, tako da, nekad se ne isplati čekati dugo, ali generalno za većinu ljudi koji gledaju ovaj video morate si jednostavno biti strpljivi i biti svjesni toga da će jednostavno to trajati. Nekad ljudi jednostavno mjesecima ne vide da si vi dajete trud. Nekad vam treba godina dana da vi postignete veliki rezultat s kojim vi možete doći i reći, aha, sad ja imam nešto s čim mogu pregovarati, jel? Sad ja mogu reći, sad sam ja najbolji, jel? Jer sam godinu dana zaradio firmi više nego bilo ko drugi. Jel? To ćete moći tek nakon godine dana. Vi ako to napravite nakon 2 tjedna, vi će reći, dobro, ok, ali tek smo počeli, jel? Daj, ajmo, jel? Znaš. I morate jednostavno živce na hozentregere, kako se kaže, i biti strpljivi. Ok. 8. savjet, nakon strpljivosti dolazi prilagodljivost. Jel?
Jer, opet jedan savjet kojeg niko ne želi čuti, jer vi si sad dajete puno truda, radite, znate kud idete, tražite feedback, networkate, strpljivi ste, jel? Ali morate biti prilagodljivi, jer u nekim situacijama se stvar skroz promijeni. Jel? Evo, ja sam sad cijelo vrijeme radio na ovoj poziciji u kojoj sam bio skoro 2 godine već i sad su pred mjesec dana odlučili skroz maknuti tu poziciju i dati otkaze nekoliko ljudi koji su radili na ovoj poziciji prema kojoj sam ja radio. Tada sad je jedanput više ta opcija broj 1 nije toliko isplativa. Jel? I sad ja moram sebi ponovo presložiti plan, vidjeti koja mi je sad nova opcija, koji su drugi potezi koje radim, jednostavno sve ovo što smo do sad bili pričali, ponovo rekalibrirati. Jel? Jer ako ste vi bili pričali svome šefu da želite postati voditelj smjene, jel? A on misli da su voditelji smjene ljudi koji mu gube paru i razmišlja o tome kako promijeniti način da nema voditelja smjene, nego da se to nekako drugačije radi, vi onda ako nastavljate dalje po tome da ja želim biti voditelj smjene, zapravo idete u krivom smjeru, jel? I radite krive poteze. Tako da morate biti prilagodljivi putem, morate doći i reći ok, šta ja sad mogu napraviti drugačije u ovoj novoj situaciji s ovim novim informacijama koje sam dobio, ili ako nešto pođe po zlu. Jel? Svi misle da su situacije sve uvijek super, ali gledajte, takav je život, život ide gore dole, jel? Svi misle da je uspjeh ovako prema gore parabola, jel? Sve ide ravno, sve ide divno, krasno, ali zapravo doći do nečeg što ste tako zadali će obično zahtijevati da se više puta drugačije prilagodite i to će vam biti onako onaj osjećaj koji zašto se ja sad moram, kao zadnjih 6 mjeseci radim na ovome i hoću da se ovo dogodi i sad mi život dođe i kaže ne, mora ovo, jel? I morate steći, to je ko mišić kojeg razvijate. Vi morate, ko što radite sklekove, prvi put ih možete napraviti 2, za par tjedana ih možete napraviti 10, za par godina ih možete napraviti 100. Jel? Tak morate razmišljati o tome. Na početku, kada vam neko promijeni i pokvari vaše planove, ćete biti ljuti, jel, bla, 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 jel, i ogromnu količinu energije, emocija potrošiti na to da bi se pomaknuli u tom drugom smjeru i rekli, ok, sad je ovo način na koji ću raditi, ovo mi je novi cilj, ovako ću raditi networking od sada, ovo su koraci koje moram napraviti. Što više vam se zapravo dogodi takav nekakav problem, to će vam zapravo lakše biti dovesti od tog stanja u kojem ne želite to prihvatiti, do onog, ok, ajmo, ovo je novo, idemo sad u tom smjeru, jel? I vidjet ćete da jako puno tih high-level menadžera, voditelja firmi, uspješnih ljudi, ajmo reći, bilo ko tko je uspio, jako dobro zna menadžati svoje to izunutra, gdje poludi, izgubi strpljenje, emocije i to, jel? Zna to dovesti u red i zna se jako brzo prebaciti na novo. To je dosta teško. To po meni je jedan od najisplatljivijih poteza kojeg možete napraviti je vježbati prilagodljivost, jel? Ali je i najteži, jer se doslovce morate stavljati u situacije u kojima ne želite biti. Svi ciljaju prema tome, ja želim napredak u karijeri, ja želim da mi bude bolje. Jel? I svi se idu maknuti od toga da im bude lošije. A zapravo jedna od najvrednijih skillova i opcija koje možete napraviti je staviti zapravo u što više tih teških problematičnih situacija, jel? Ne ih namjerno stvarati, jel? Nego biti u pozicijama u kojima vi dignete ruku, dogodilo se nekako sranje, problem neki na poslu, vi dignete ruku i kažete ja ću to riješiti. Jel? I sad svi problemi i odgovornost je na vama, sad vi morate naći rješenje, niste još bili u toj situaciji, ali vi sad razvijate moždane vijuge, slažete plan, borite se za život, jel? Da bi došli do toga kako riješiti situaciju. I riješili ste situaciju, možda ne uspijete, možda uspijete, prvi put je naravno teško, s vremenom postaje sve lakše. I gradite se taj mišić za prilagođavanje novim i teškim situacijama. Da li mislite da neko ko je već 10 godina u poslu kojeg vi sad radite, ili ajmo reći puno dulje, 30 godina radi posao kojeg vi radite, kad vi njemu dođete sa nekakvim problemom, jel mislite da se to njemu već dogodilo? 100 puta mu se dogodilo. Jel mislite da on taj problem kojeg vi vidite je već vidio? Vidio ga je 1000 puta, vidio ga je na svoju kožu i kod drugih. I on točno zna šta on mora napraviti i šta ne mora napraviti, jel? Ali on, ajmo reći da nije tu još situaciju vidio, on ima razvijen skill prilagodljivosti, jel? On se može reći, ok, moram ostati sad 3 sata dulje na poslu i riješiti jednostavno taj problem. Nedavno sam se čuo sa friendom koji radi kao programer
dogodila im se greška u kodu i nastala je situacija gdje nešto jednostavno u firmi nije dugo funkcioniralo i to jest nešto bitno nije funkcioniralo i ništa, on pošto vodi odjel, jel, i odgovoran je za nekoliko programera u tom timu, to jest ne odjel nego u timu, jel, on je rekao, ok, to je sad moja odgovornost, ja to moram riješiti, jel, i on je skoro 24 sata u komadu sjedio za računalom da nađe tu grešku i riješi taj problem. Prilagodljivost. Neko bi rekao, joj, 5 popodne, aj bomo sutra ujutro pogledali kako to riješiti, jel? Morate biti prilagodljivi, opet se stavite u onu plus minus situaciju. Vi da ste šef, da li bi zaposlili nekoga ko je prilagodljiv i ko problemima pristupa, ok, ajmo, riješit ću, joj ne, ali ok, ajmo, jel? Ili neko ko dođe, joj ne, šta ćemo sada? I ostavi to onako kao, sad vi to riješite, jel? Normalno da ćete zaposliti nekoga koji je orijentiran prema tome da, ja sam prilagodljiv, ja ću se snaći, ajmo to riješiti, jel? Tip broj 9. Ovaj je malo onako više moderniji, ajmo reći, jer to je prije bilo teško raditi u firmama. Tip broj 9 je personal branding. Naravno, opet nešto što većina ljudi ne želi čuti, jer misli da to nije potrebno, ali ja mislim da je koristiti društvene mreže i brandirati se među kolegama vidljivo na van je jako, jako korisna i dobra stvar, ako to radite na pravi način. Zašto? Stavite se opet u poziciju, prošlo je godina dana, vi i još 2 ljudi se natječete za to promaknuće. Ne znate ko će to dobiti. Šefovi su zauzeti sa svojim stvarima, nemaju uvid u sve što ste vi napravili. Ali, vi ste bili pametni i svaki put kad ste napravili nešto korisno, bitno, vrijedno spomena, nekakav uspjeh ste postigli ili ste već dugo radili na nečemu i napokon ste to ostvarili, vi ste svaki put to stavili na, Instagram, LinkedIn, Facebook, internu web stranicu koju firma koristi za internu komunikaciju, Slack, nešto od tih stvari u kojima je vidljivo ljudima unutar firme. Vi ste to spomenuli i rekli, evo, danas sam jako sretan što se mogu podijeliti s vama, da sam nakon godinu dana napokon postigao svoj cilj od 1000 sklopljenih ugovora. Jel? To bi možda vidio neki analitičar koji je gledao kroz brojke ili možda vaš menadžer na kraju. Sve jako puno možda ko bi to vidio, jel? I to bi se vrlo vjerojatno zagubilo u procesu. Ali kad tako napravite te male humble bragse, jel, u kojima vi onako ne bahato, ne preumišljeno, nego skromno se pohvalite, jel, kažete, hej, napravio sam ovo je dobra stvar, hvala kolegama koji su mi pomogli, hvala mom menadžeru koji me naučio kako da to napravim, jel, kad napravite ne vezano toliko za sebe, nego za firmu ili kolege, to vam se nakuplja. Ja mislim da se to pretvara s vremenom u dokaz kojeg vi možete iskoristiti onda na tom slavnom razgovoru za posao, jel, ili za interno u firmi gdje možete dobiti promaknuće, ili eksterno kad idete pregovarati za novi posao, vi onda možete doći i reći, evo ga, tu vidite, tu sam napravio ovo, tu sam napravio ovo, i to vam je kao nešto što možete dodati na CV, kao dokaz da ste se vi dali ekstra truda, ekstra vremena, da ste išli u tom smjeru i stvarate se taj brand u nečemu. Recimo, jedan kolega je sad nedavno počeo raditi, pošto mi jako puno radimo zapravo sa ljudima koji su programeri i inženjeri, on je rekao, ja želim biti bliže programerima. I on si je našao online kurs u kojem uči od poznatog jednog američkog fakulteta kurs o programiranju. Jel? I on će sad sljedećih godinu dana, kad prođe kolokvij, kad završi nešto u svoje slobodno vrijeme, jel, sa ciljem da bude bolji u svom poslu i da dobije sljedeće promaknuće, on će doći i svako malo će objaviti na LinkedInu, upravo sam završio početnički kurs, prvi dio za programiranje u Pythonu, bez veze govorim, ili JavaScriptu. I 100 ljudi će to na LinkedInu vidjeti. Jedan od njih će biti osoba koja je zadužena za to da ona dobije promociju. Vidite šta pričam, jel? Nakon nekog vremena kad se stvori priča o tome, o vašem brendu, tko ste, šta radite, jel? Vi onda možete doći i reći, aha, ok, ovo je sve doprinijelo tome da ja dobijem ovo promaknuće. I to možete iz milijuna različitih aspekata napraviti, to ne mora biti samo ovo što sam sad rekao za programiranje, jer je to dosta široka tema, nego možete raditi stvari, na primjer,
ne znam, želite biti voditelj smjene, recimo da vam je filozofija da morate imati brutalnu energiju da bi mogli voditi high-paced, brutalno brzi tim, jel? Vi u tom trenutku morate raditi stvari tipa ja svaki dan idem trčati u teretanu da bi držao svoju energiju na razini, jel? I komunicirati takvu poruku godinu dana i imati fizički dokaz da ste u top formi, jer top forma jednako top energija, jednako top mentalni clarity, jednako top performance, ili top rezultati, to jest vi ste onda prava osoba koja ima najviše energije i može najbolje utjecati na tim, jel? I tako si gradite branding kroz postanje, pričanje o tome, fizičke dokaze, slike, videe, postove, suradnje sa drugima, jel? Koriste takve nekakve prilike da bi izgradili personal brand oko sebe, na koje se ljudi mogu vezati, jel? Na koje ljudi mogu doći i reći, gle, pa stvarno, već godinu dana slušam priču o tome, jel? I ujedno vi postajete eksperta u tome onda, jel? Ako jednu stvar dugo radite koju niko drugi ne radi, onda kad se to pitanje bilo gdje ne iđe, onda će pa Borna to radi, pa daj, ajmo njega pitati, jel? I onda vi postajete autoritet za tu neku temu, jel? I to morate dobro iskoristiti, jel? Tip broj 10. Radite taj posao za kojeg želite dobiti promaknuće prije nego što ste ga dobili. Prije nego što vam neko da promaknuće. Znači, idemo od pretpostavke da vaš šef ima pune ruke posla i nema vremena sve odraditi. Ili jednostavno ljen. Kako god bilo, vi si zacrtajte da ćete raditi taj posao umjesto njega već u ovoj poziciji u kojoj jeste. Počnete učiti sve ovo što sam prije bio naveo i počnete raditi taj posao automatski. Ako je njemu na popisu napraviti report na kraju mjeseca gdje skupi sve informacije koje onda pošalje svima u uredu, vi skupite unaprijed sve te informacije umjesto njega, naravno iskomunicirajte to lijepo, jel, da ne bi bilo da se vi tu previše gurate, nego namjestite si to i dođete i recite, evo šefe, ja sam vama pomogao, ako hoćete, ja sam skužio šemu kako skupi sve te informacije brže, jer sam dobro povezan sa kolegama. Ako hoćete, ja mogu to ovako par mjeseci probati kao test raditi za vas, ako će funkcionirati. Ako da, pustite to meni, ja ću to na kraju svog mjeseca raditi, vaše vrijeme je ipak puno bitnije, jel? Ja ću to raditi umjesto vas. Idealna situacija bi bila da vaš menadžer radi na tome da on dobi promociju i da on skoči na višu poziciju, da onda on vodi cijeli odjel, ili on još jedna stepenica više, onda će se njega pitat tko će tebe zamijeniti. Jel? Jer to je interna politika. Ako ja sad promoviram nekoga u svojoj firmi na direktora za prodaju, jel? Meni onda fali menadžer za prodaju. I onda neko ko je 2 stepenice ispod mora zamijeniti tu poziciju ili morate izvana zapošljavati nekoga ili, uglavnom stvaraju se problemi. Vi ako već unaprijed radite taj posao i osoba ste koja se i trudi i ima inicijativu i dobar networking interno, onda svi znaju da vi to već donekle radite. I onda zapravo, da bi dobili taj posao, samo vas se treba naučiti još par stvari koje vam fale. Jel? I onda više to nije tak daleko, hoćemo li Borni dati promaknuće ili nećemo, onda su ljudi sigurni, onda pa Borna već radi taj posao. Jel? I ne mogu vam dati sve odgovore na to kako ćete doći do toga i kako će vam izgledati to što morate raditi, ali imajte to na pameti šta radi moj menadžer, kako ja njemu mogu olakšati njegov posao, kako mu mogu poboljšati produktivnost cijelog odjela i u sami taj proces vi učite točno ono što on radi i vi postajete puno bolji. Prvo vidjet će se razlika jer ste puno dalje od kolega u svojoj karijeri trenutno. Puno više možete, puno više znate i možda se ne dogodi preko noći, ali kad se pojavi prilika, tad ćete vi biti ta osoba koju će uzeti u obzir, ili tu ćete vi onda dobiti promaknuće. Tako da, radite, trudite se, radite već dio tog posla, networkate sa ljudima. Malo sam već hintao na ovaj 11. tip koji mislim da je onako bonus tip, jel? Malo sam već hintao na njega u prijašnjim mojim komentarima koje sam rekao, ali mislim da je ovo nešto što možete onako dugoročno imati u glavi kao nešto što vam se provlači kroz cijelu karijeru. Jer možda vam neće na svakom poslu pomoć, negdje će vam sigurno pomoć, ali vam je onako dobra nit vodilja za to da imate u glavi da možete doći do onako većih i boljih rezultata dugoročno. Ovo je onako long term. Ovi neki su bili onako 3 do 6 mjeseci, možda godina dana. Ovaj tu vam je za dugoročno da si još dignete karijeru na veću razinu. Jel?
savjet broj 11, bonus tip za vas je nadiđite samog sebe i nadiđite posao kojeg radite. Postanite osoba koja je daleko iznad posla kojeg radite. Tipa, uzmimo moj posao sad za primjer, ja radim u prodaji. I tu znate da su komunikacija je jedna od najbitnijih stvari, jel? I da morate close dealse, morate znati pričati sa klijentima, morate raditi sve kako spada i sve ono što smo naveli u ovim primjerima prije. Ajmo reći da posao radite 5+, da ste već super, jel? I ajmo reći da ste u top performance firmi u kojoj svi rade svoj posao 5+. Nema zabijanja noža u leđa, nema problematike, svi super surađuju, sve je idealno. Konkurencija je velika i jaka, svi se trude, svi se daju puno vremena i truda, ostaju dulje, bla, bla, bla. Jedan od faktora koji će biti onako presudan da li uzmu vas u obzir ili nekog drugog je ko je tu najveća osoba. Jel? I to može biti milion drugih stvari, ali ajmo uzeti ovako jedan primjer. Ja uz to što radim prodaju, ja imam i svoj podcast o biznisu gdje pričam sa direktorima firmi o tome kako su započeli svoju firmu i kako su digli firmu na noge. Na primjer, ili imam podcast u kojem pričam o uspjehu. To je nešto što će vam imati efekte pored posla, koji će biti efekt sam po sebi, jel? Nešto što vama utječe na vaš život, vi kao osoba, jel? Ste veći od tog posla, znači niste samo prodavač u firmi, nego ste još i podcaster, youtuber, šta li ne, bez XY se stavite nešto, jel? Možete biti ribič, lovac, ako je vezano za vaš posao, koristit će vam, jel? I u jednom trenutku će se dogoditi to da će se ovo što radite sa strane preliti u ovo što vi radite, jel? Neko će doći i reći, joj, jeste čuli za onu firmu tamo, jel? I vi možete reći, da, pričao sam sa jednim čovjekom koji radi u toj firmi, oni su vam ovo, oni su napravili ovo, radili vam ovako, znaju. Jedanput ste vi tu predstavljeni kao eksperta za nešto što nije direktno vezano za vaš posao, ali kroz situaciju u životu dugoročno je došlo do toga da se potegnula tema i sad nešto što vam je izvan posla, nešto u čem ste vi super i nešto što vas čini različitim, vam je pomoglo u vašem poslu. Jel? I čak i ako nije direktno vezano za rezultate na poslu, može vam koristiti u onim dijelovima poput networkinga gdje pričate s ljudima, neko vas može zapamtiti po tome, a joj, to je Borna, on ne znam, skuplja luksuzne automobile u svojoj garaži, jel? A, super, jel? I sad, koji ti je najdraži Lamborghini, Ferrari, jel? I možete ući u temu o tome, jel? To nije za mene slučaj, jel? Ali želim vam ilustrirati primjer kako neko sa nečime izvan firme može si napraviti onako veliki utjecaj zapravo na to. E sad, idealno bi bilo da radite nešto što je korisno. Tipa ovo što sam rekao, napravite podcast, recimo radite u dućanu za ribičiju, i prodajete ribičke štapove. Napravite podcast o tome kako najbolje pecati, jel? I zovite ribiča na svoj kanal koji priča o tome kako pecaju, gdje pecaju, koje plovke koriste, koji je najbolji štap. Jel? I sad nakon 1000 epizoda ljudi koji slušaju vas podcast će jednostavno početi dolaziti u vaš dućan jer ste vi postali eksperta za ribičke štapove jer ste pričali sa svima. Stvorili ste odnose i jedanput vi sad svom ribičkom dućanom zarađujete više sa nečime što radite sa strane jer je to vama interesantno. Ovo je onako divlji primjer kojeg sam sad smislio ovako, jel? Ali u tome je fora. Radite nešto što je sa strane, što bi vam moglo biti korisno. Uz to, ako od toga uspijete napraviti nekakvu dodatnu zaradu i ako niste direktno vezani za zaradu od firme, ako ste si uspjeli stvoriti nešto sa strane, u čemu ste eksperta i preko čega zarađujete, gubite onaj pritisak na poslu kojeg većina ljudi ima, a to je ja ne smijem izgubiti ovaj posao, jel? I prelazite u ono, ja sam si ok, ja sad aktivno radim na tome da se poboljšam, da uspijem, jel? I ovo sa strane vas gura zapravo dodatno, pomaže vam u tome da postignete svoje rezultate jer nemate onaj pritisak u glavi. To mi je ovako bonus tip, on je dosta onako fleksibilan jer tu možete zapravo raditi što hoćete. Odličan još jedan primjer vam je recimo igranje šaha, to znam da dosta dobro prolazi jer jako puno firmi želi nekoga ko stane, razmisli si svoj potez unaprijed, jel? I to je recimo jedan hobi koji vam daje onako percepciju o tome, aha, vi ste osoba koja razmišlja svojom glavom, a ne samo ja ću tu sad doći i odraditi nešto, jel? I često možete naletiti na nekoga ko zna igrati šah i onda kao, pa da pa možemo baciti partiju, slobodno, ne znam,
petak popodne, kad bude vremena, umjesto kave, odradimo partiju šaha, jel? I skompali ste se s nekim iz firme s kojim se inače ne bi skompali. I onda vam to što radite sa strane izvan firme, me zapravo pomoglo u firmi, jel? Na taj način razmišljate. Slušati o personal developmentu ili čitati personal development knjige ili ići na personal development seminare, NLP, javno govorništvo, prodaja, komunikacije, tečajevi, takve stvari. Ako ste gladni znanja i učenja, to vam odlično može rezonirati sa vašim poslom, jer vi postajete ona osoba koja se stalno razvija. Jel? I onda vam ljudi dođu na kao, joj Borna, pa ti si rekao da ti slušaš o personal developmentu, daj mi neki savjet za... Jel? I sad vi imate situaciju u uredu gdje je neko koji je možda puno dalje u vašoj karijeri, nikad nije pročitao ništa o personal developmentu, jednostavno dobro radi vrhunski radi svoj posao. Će doći vama i pitati vas za nešto što vi radite izvan posla, jel? I to će vam onda biti scena gdje vi, neko ko je mlađi i neiskusniji, dajete savjete nekom starijem, iskusnijem, jel? I onda ljudi okolo gledaju, pa gledaj, ovaj zna nešto, jel? I to vam onda može pomoći, jel? Ima tih primjera jako puno. Fitness je jedan od njih, jer u zdravom tijelu, zdrav duh, i jako često ljudi u uredima, vidjet ćete, često se dogodi da ljudi uopće ne razmišljaju ni o prehrani, ni o fitnessu, ni o disanju u koži i zdravlju, jel, nego jednostavno se nosi sa problemima kad se dogodi, i onda ako ste vi top level fitness, jel, onda ima drugačiju vibru i težinu, jel, i osjeti se to nekad. Tako da, ima milion tih stvari koje vam mogu pomoći sa strane, ali uzmite u obzir da samo ono što radite na poslu nije jedino što vas može dovesti do toga da uspijete u svojoj karijeri i da napredujete, jel?